Mizoram le Assam ram ria Hmunphiah ching tu ten ram ribuai na ngong zel awanga an Hmunphiah thar an seng theilo nuwa kolasi ma mit le hailagandi borsap te voinan inbia krem na angin ram ria Hmunphiah ching tu te chu Hmunphiah seng phalsak an remti voin khan kolasi borsap Dr. Aitlang liana ma mit borsap pulan nun hlu wale hailagandi borsap SK Jaten Barabiya Ramria Hmunphiah ching tu ten Hmunphiah an seng theidan tur ngai to in an inbia kolasi borsam hne na changa kan pala in thu don danin veina an inbiak na hian Ramria Hmunphiah ching tu Assam le Mizoram mi ten Hmunphiah an seng phalsak ni se antia Hmunphiah ching tu te hi harsatna in siam ton lovin Hmunphiah an seng na huam chunga SGO civil le police lamten lo en puise anti ani tundin huna chin sia dani na sammi Mizoram Hmunphiah huan nei mi parukvel an oma an shia thule Aitlang Assam police te in kul na lai vela Mizo chung ko pathum vel Hmunphiah huan nei seng theilo anom dia an shia thu kolasi borsa phian asoyani